To travel is to live. Putovati je živeti, voyager c'est vivre. Zakaj potujem, zakaj živim? Že 5 let vabi festival Bivouac vse, ki se to dejansko sprašuje. Ali je življenje, ali je potovanje fata morgana. Ohranimo naš slog, bodimo pogumni, odprti, podpirano kritično razmišljanje in v enkratni atmosferi. Dobrodošli v soboto 13. oktober v Park Tabor in kavarno Sem. Za vse generacije, migrante, kulture, prostovoljce, sopotnike, umetnike, življenja. Potuj, misli, deli. In pridi na Bivouac 5, se vidimo. Tako je govoril Rafko, the official godfather, il padrino de Bivouac. Če kamera teče potem naprej.